Dreamweaver CS5 to site bằng chỉ setup điện chỉ tổng khát hiểu những CS4 lệ CS5 kilam dan na hi amasai na server ni ma chỉ pen CS4 omloi na tun CS5 ang pai na server ni ma server na hosting is server IP address pen ading hite KI le 184.168.1961 hi dia FTP address pen nang i na domain name hi dia na domain name ading china to khichang ina na username hi dia na username pen nang ut khat ading hite to te na password to te root directory a backward slash khat ading to te na web URL la http nang i domain nang i website i URL ading hite to mina to ateng hinte